Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Khairul Anam. Saya Abdurrahman. Saya Miftahul Munir. Saya Ramadan Cahyo Pramayana. Saya Muhammad Nabil Mutadis Syahid. Saya Ahmad Tegas Tricahyo. Saya Abi Bekesti. Saya Ja'far. Saya Mustafa Dansor. Saya Rindi Antika. Kami dari YouTube MR Judes mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mansuma Ramadana imanan wa ihtisaban. Ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Siapa-siapa orang sing ngelakoni puasa dalam bulan Ramadan karena iman tor ngarep ganjaran epon, maka dosa-dosa napekal esapor sareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Semoga kita semua dapat melaksanakan ibadah puasa dengan lancar tanpa halangan apapun. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.